Mandola Talen can go Kula Mik and one cutting chesum, Toji chairs and one is way. What the need me Kazam or that on you cutting chesum. ठुलै समस्या आँखै नदेख्न सक्नेसम्म ठुलै अपरेसन गर्नुपर्ने स्टेजसम्म पुग्ने हैन त्यस्तो पनि हुन सक्छ त्यही भएर त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ रुटिनली फलोअप गर्नु पर्यो है तोंडा निशु लाक्स दिने दसों दो Ya oi ga shopadale shopadale Angan 좀 민다 거일래 안난 가서 내 까고 가다 안간 좀 이제 나보자 이제 저 빠져기 아무데나 뭐네 되네만 되면 가스 잡게 캔도 강가 대부 좋아하니 배우죠 저 수자세 맞아 수자 저 수자세 맞아 잠만 나 간식이 많이 아니 이런 당하지 토해로 다 토해로만 Ya mama 아 마마가 좋다 야, 자라. 봐. 어야. 어야 갈리. 또 좋나 나. 우주 부자 우잘네. 바이. 바이. 아바 요다. lasun namalinge changmala kungkam sangtas tele ani nge channel la changmala welcome ye ta dangu khajang aju legungi dongla I camping chare ani I camping chado ani ngaju sijani ani mi gemba khashi chila ani mixture chenangdo ani ta tharing mixture dangu chani ani ta tharing mi ki party di piere sha ani nge phalen ninge sala ma tingi cheo त्यसले बोक्छु भन्छ अनि बोक्नु पर्छ हैन बोक्नु पनि ओ बेमा ओ बेमो 오라뇨 윌자 도기네 Ya ani dapat. Ani gomba japsira. Di kholo gomara. Ya, kiswa khale do. Kiswa ani.
This school up. Actually. Oh, mas tá dizendo que eu ia com a Bia. 야, 아우가. Shalom. 다 당공 아니 아주 시작이 삼분리 시작이 아니 영원 넘버기 미 카시지 아니 샤제 당 레티나 장마스 다 드링 아니 다 미키 파티 디마체 다 드링 사펜바 쇼파 치즈 덴바네 아니 아주 고추 덴바 민가 망로를 중에 야 배쇼 배쇼 뭐뭐자 배쇼 야 오페마 배쇼 야 진좀 배쇼 아니 얘도 보러 캔지 나나 캔지 라면 받아 याद करो ये तो ऐसे लसुन नमलिंगे चांग मालो कुंगम सांग टस्टेले निंगा टेम्बा फई चोके समलुलिंग सिजानी था थरिंग अंजु दे दुक्स बीबी आई फाउंडेशन की मेंगांग ला लेये अनि तंगो खासांग येजांग अंजु सिजागी अनि लेकुंगी तोंगला लायंस क्लब नि अनि मिक की कैंपिंग की गोचुगेरे अनि मिक कैंपिंग गोचुदुंग अंजु सिजानी मिमांग अनि मांग छेगे ता मिक ताचे छे मंगबुजी अनि 냠슈 नांगसु अनि ता दी निमोदिला अंजु सिजानी मि खचुरे आजिगसां मि 중이 나는 미 고기 시체. 미중이니 미 고기 미 아니 샤주치샤 지길라니 아니 다른 아니 도스텔라 당고 샤주 당데 라지사 당고 샤주 당데 아니 당고 샤주 당데 타 다른 사벤방 아주 쇼버 치즈 뎨바니 아니 데라 미기 다 파티 피에치레 아니 간데차도 때체라 아니 아직에상니 아니 지타 당고 아주 샤주치 지 아니 지 큐스지 가능하다. 지카시 지금 지금. 그래서 랭게 창문을 테스트래. 아니 당고 다 샤크트 콜라나 망샤 템퍼처선 라 슈사스로와 아니 가서 디 라이언스 클럽스 인터내셔널 기 IBP 파운데이션 기라 코란즈 속바 되정 가서 사니라 두스페르라 가사사 파사니마딜라 두스페제 사니 건지 차체 아니 가서 투주 스웨체 아니 쇼게 수지 게드 차가니 수지 니바 봐도 아니 딜레시 고츠체라 아니 가서 미키 스크리닝 체레 상말로라 안가라서 시자나니 미키 하다 이슈스 두라 아니 코란즈 야 코란즈 모신 봐도 미키 다 롱바도 상마 돔니 게다 든지 숨스키 딱지 체르와 안디 나니 당간조 미글라다 캐토릭 라우다 모티 빈둘라니 다디 샤크제 조 혼자 피린난기 송스로와 아니 샤다 딘데 양믹 체도제나 혼자 샤크제 프리라메 소소 조선 땅고래라니 데 슝송구드라 안디 체제는 가서 시자님이 중이스키다 모티 빈둘라고라 캐토릭 디 샤크제 체기 아니 딘데 둘라니 혼사마 타고제 체체 아니 가서 기제 정말 티다 소소 체게 체메라니 안딘데 제당 상마 미고기 코나지 체기 송스로와 안디 시송 간저 산에 건질레 슈 안산에 건질게 모다 탑시 땅제 당고 소지 게데 체갈 간저 나체 나다 나스케상 라모 메샤비르와 산에 삼툴리 시작이체 나스 나 추기 체 나라 니가 나스 니가기 안 네바 상마 두스티네 레 게데 체갈 아니 아직에상 체 아니 나스 나 추기 아니 코로나 바니 당고 니만 닝가 아니 아주 시작이다 데다 미망 아니 중이 사가래 구 아니 샤주치도 니만 인강 아니 야마로 같이 수
라 아니 미 고디 샥주디 당고 콘저기 데 샥주 미 메나 상말에 체기라네 송스로아 안디 가서 델레단 트라다제 체제 수즈니스데 구이라 안 디첼레 콘저 샥주디 상마 제셔올라스 안 디체는 가서 당고 수즈 게데 샤가니 수즈가 버도 데 고르와 안 상마기 샥주 빼야고 총수라 안 상말로 코란조 도다 밀레다 디스케제 티낭도라 안 상말로 메 상마 당고 뉴이 상마 믹시 뉴사레 다다나 콘저데 수즈 개발데 레아리 셔드레싱 들어와 안 콘저기 미기 간데 도타 안 디션 메 로야 고스여레 안 상말로 차수 상마 빼야고 총수 라쉬에 토친낭 디 단다 가승님만 간주파 소다기 동라 디 캠핑 차기 디 라이언스 클럽 니 차레 안디 단다 델라 다 샥주 지교다 딘조기 도송다 딘조 차상야 로토 네팔다 아니 BBI 파운데이션 니 콘조기 야 벤조기 갑주 콘조기 남겨라 오딘데 다우지라스 카사 오딘데 다우지라스 다 아니 링게스 년동 모드시는 모토니 시로나 안디니 망아주다 데 파티 딘조 마 체교당 아니 디우스마 띵기 체이 라소 아니 창마라 투제나 라게 블ог 디시로나 라이크 셰어 코멘트 나오로나 템버천슬랑 찰레페 야곤당 디샤라 닝 타고네 토진당 쉐이 라소 아지게상 라 투제나 앙마라 캡레 레가 치네 캡준낭에 창마라 닝 타고네 투제나 라이 라소 아니 년도 모토니 시로나 다 아니 다 아니 아니기 단다 다 미기 칸데도 단다 나다 딘데 칸데 이 짐바 데스 나이 득신 나게 미도 야야야 나이 미도 당 레라 오죠 야 깔리 좀 나서 진정 깔리 왕 제제 야 아니 다시기 아마 아니 직송다다 안데도 미 나숙도 직돼 딱 같이 소소지 사랑이라는 냠제 깔라 가버러 차서 톡톡고도서 띵라도서 아니 다시 아마기 컨디션 라나 다 미기 레티나 딜라 샤디디 까기도아 오딜라 배 톡부둘라니 안티시 깔리도지 차샤 차서 깔라 차서 미 다다 현다게 당 지고 중서 아니 지체네로네 다미 코로나지라 다 아마이라 상이 쇼스고 해서레 라이도 다 간다 지고는 생각나 지가 지인다고 쳐서 진짜 야채 맞아 다다 현다게 이제 라이서레 지체네 네 야고 차서 다시 와쇼 특히부터 단단히 미리 다가 단단히 이제 고마시라 시마시와 전년도 나리리래 다시나다 감상 아 sembaki보다 저치죠 sembaki보 그래서래 다 가제다가 어라네 광고는 염산 나롱라리랑 마치더라서 뭐 통나는데 가져오래서 맞지셔서 야 같은 친구 집에 이제 미 중견된 프로그램에 드라마 채널 배우고 청소 신진대 소소소도 저저 동랑 네 단다디 샥주디 동랑이 주제가 대로 루제서 진짜 간에 돼줘래 다 단다 배 중견된 프로그램에 드라마 채널 배우고 청소 도지체 레레레 단다디 다 케시 소소 게니 아니 양마 직 샥주당디 레티나 장마 소고 케나 동다 니슐락스 딘데 도송드리도 다 다른 아주 아니 시절에도 캠페인 차도 아니 고갑 상부 체라 아니 아주 미중이니 고기다 소소니 지길란 독슬레셔라 아니 디페 소소기 레버 페이지 야고 땅라 고와 야고인들 마치나 소소 조나 고태야다 민도 아니 조송도 카메미메 들어거래 단단히 배 고와 야고 조송 다시 와쇼 배 자발람도 들어쇼 상말로 주지 사줘야이 야야 안디슈라 몸담딩 안데도 게마게미스 안데도 단다 야포도 야포 차서 안테다 아직게 산다 참아로 봐 야포 쳐서 노세게 산다 아니 투지체 라베야 진짜 야가 지금 참아라 이 야포 차서 투지체 라베 담인가 저거 진짜 개발 나온다 고모 진짜 아버지한테 대 고통라 대 로빠 야포 쳐서 먼저 노니 투지체 라베 아직게 산다 앙치기 본장이 빼면서 배 야포 저 라파스니 튀라 니라데 덴더로람 야포 저 투지체 라베 일로 야야 몸담 아니 모모지 숭다다 간데 모모니 미기다 간데도 내도 차도 직배 나야 사와다 다주는 니까 인데 신나가 깝기도 와 아니 민고 생기면도 와 아니 당내 짝친이로 미 샥제 치고 독스도 와 다 소송연이 단도다 지역이 돼 봐라고 말이래서 솔직히라
아니 나니 제나가 이리 낙토면 빈낙하냐 텐데인데 로람 치킨 가라 내가 아니 지제랑 체면다 니 당원님이 공덕이 레베 멘지 강이 가네 우리 명강이 나서니까라자 그러니까로 가자 흉이로람 소소 근데 갈래 감고 미야 티티마 마디 꾸팅 좀 뭐라 다 제레시 꾸팅에다 또 치쇼 저와리 무슨 우르샹이로 안데 수서 단단 어도 다 마용반데 강다하고 말아 당공 참아 미란 수께만 시간이 내라고 중라 카포 주니 그때 사중년데 시 단단지다 샤간에 하랑나 거야람님도 아니 뭐 디게 디 샥주 지라라 아니 샥주 지라도 간데로 쳐서 직신앙 차오레 딘데 가지 신앙사 탐미 강보 지다 당보다 간데라고 지긴다 선지 제 만ኝ라 아 쉬우네 다 감미 상마 지다 인기레 선지 신앙사다 주스마 당가람 말람 겹데라 군정라 말람 겹데인다 예 제레시게 제와들 남도 들어와쇼 상말라 한도 도고니 구여레 상말 남도 들어와쇼 가래 말람 겹네 용이로 다 말람 겹사니 지그레 또 셰프들와 파와 제레스 우르장이지 신다 집에 나 휴시했으면도 단단히 약보도 투지체 아직 자다다 상말라 투지체에서 휴장이라 다시 될라니 있는데 야야 몸되게 투지 아니 기고 친데 아니 아마마 근데도 그 사람을 아마 붙여도 수수자들 하고 장미도 사람만 붙여도 되니 또 되는 메라이 이제 지속하는 건 땅에만 수수까지냐 수수지는 내가 무슨 자세지 간이 장사도니 니도 지금 야고 차도 거든 제 세고도 민족 미거단 제선이 좀 맞아 내가 우리 민족 사이 저는 맨날 가는 대로 오람 때도 제가 바람 밑에 참미가 되고 같이 야래 아이들 들고 아니 몸 아마마니 미 내다 속게 된데 돼 단다 맥도 숙제면도 사브라 거는 제가도 나이베 지당들 저 주제 메인 수고는 오면 일단 밑에 진짜 진천이 면질들 밑에 이는 거기 밑에 지면 민달이 다들 좀 페이스로서는 도에 거는 민도 가더니 미치 정말 배나요 맞아 거기 있는 뜻이 오늘 제가 우리 배조가서 제 민망을 좀 동다 제르나 조고가인데 좀 가면 수고지 말 스케치 쓰기면 아이래야 근데 저랑 상마까지 죄송 아직은 아마마게 디디 통금이래 아 디미기 통금이래 네 싸워 통금인데 미도리 니마 니샤주제 그 통미도 다다다 통지라 다 장마수라 통게 간간이라서 그래 내가 제 세금을 거의 제 독생에만이 니좀 추자 주도 계속이 되지도 장마까지 해서 뭐라고 공부는 투지해서 장마 파만 있는 사실 그거 제가 널 믿어야 널 믿어 단다람 미서서는 널 보면 장마까지 해서 공부만 진시 꾸리면 아수 그런 독자면 삼선을 지지 믿고 봐 우리 같은 해서 수고 그런 독자들이 갈 믿어 누구 강바도 상을 에마 강바 착살라가 착살세래 수고 그런 믿어가 수고 혼자 재미없어 다 많이 나는 단다도 비 생각이 미치지려는데 그 착살이 삼로 그런 메리칸 돌돌 메리 한 때만이 메리 진짜 같이 진짜 상마 투지체 야야 아마마니 semba gyuchi 진짜 상마 투지체 야 아니 디니마 포베마 라양 계속 하시지 아니 포베마 한데 도미 다음에 기억보도 나야나다 속게 돼 믿어 나하면돼 네 포베마 디미기 통과 말해 아 디미기 통금인데 야고친데 이미동리 아네 포기미동리 배 통금인데 닝게망게마 이 트리강가면 강직 띠리 차이엔도 마제리 아네 든 로죽니서 다트 로죽니서 든트리 코체도 셰송 아네네 드니까 다 통이 메리 야야야야 또 당소래 야야야 아니 앞에만 다 디밍 디체나 아니 장마 통기를 넣어 야야야 아니 야야 아니 semba gyuchin데 넣어 네네 선배지 나대 아주 예나미나 아우예까 야오이가 한데 도다미 네데 속게 민도 아चे 민데 같게 민도 뭐네 야오이가 이 간지네 이 샤브치래 만디 믹디 쪼쇼래 믹디 통고요 말 싸완 제 통배 통고요 말 나쁘나 그냥래 틱바 통 쌍만 쌍만입니다
아니 dimiko de dang de option je jo miko dimiko sala dos 오네 어 오네 배 야보죠 다 뒤에 장마 쳐 다 내가 장마 저기래 배 레와 시부요 나도 강가도 남도 시부 중소 오네 다네 아웨가 다디 믹디 체자는 샤브르 차이 라스다 믹시게니 매매 샤브로 타비아이 포르테이 아네 간도 민다 꿀라 뱀메데 게 달렌 남도 중 아네 나르스 고 치중이 게 오네 다네 로바 미지게 간도 로바 제중 데레네 오네 다네 아직께도 뭐랑 배 당랑지는 간도 로바 lep송 콘세르바 디빌라 당랑지는 lep죠 토지 체생 간도 강가게 초네 오네 다네 거딘 체종 세야이 좋아 아니 담메 다 소바 간데 제나 간도 달렌 겐고 꿀라 믹테네 오네 거딘 체송 토지 체생 오네 쉐이 रवाते नहीं मैं खत्म मोटा तांग जो कटिंग चेज़ों ते और शूंगी मोटा रहते हैं पैसा टेन तांग रहते हैं इन्हें केंगो कंगा ला प्रोग्राम चेज़ों थोड़े चेज़ रवा ते नहीं मिक्जे ऑप्शन जो जों ना नहीं पैसा के तांग है यो हमारे उन्हें पैमेंट के गोंग चंबोरे रवा ते उनको शूंग टिंजें की ते रोका चेज़ कंगा चेज़ नहीं क्या जो इन बच्चे पैमेंट के थोड़े चेज़ कंगा ला यों तो वाला थोड़े चेज़ 아니 테스트레스 땡만도 강가 믹스업도 배 가보 기보 배 메시 중 토제체 야 아니 대 아주 체대 아니야 제가 가셔야지 아니 아주 체대기 단다 믹라 내당 드니 가리 됐어게 단다 수제게 맨던다고 배 집어 주스 하지 깔리 총마사 내라고 주스 아니 아주 체대기 디밍디 통고에 뭐네 이제 통통기래 이난도 못이 번데 갑들라사 아니 나고티 제샤래 토양다 등만 돼서 동거래 야야야 아니 디다 디체사나 아니 짱로 제 야로 통기래 야 통기래서 전부다 퍼스트 타임라 에시스라 오늘 시스 왜 오늘 지나 아스트레일라나 녀라다 지메라니 셰르라스 셰르 지메라 제라 야 상무당제 다디 고급 상무디니 제라 이제 수준 매니도 손다나니야 칼레하고 야 아니 데다 모춘 좀예 아니 모춘 좀 라야 아니 제가 하시지 아니 모춘 좀다 미 간데도 내다 소게 된데 돼 소저야 민도 소저고 민도 단다리 저게 미치도 어디 되는 것도 네 진단다 벨레라 맞죠 레라 맞죠 나마서 치건 제마스 아니 모춘 좀 당어디다 샹트체레 라니 간데도 초수 셰세 기 간데 양지 뿌라 미 뿌르디 잼디니 지레라 데니도 초수 치건 주마서 세원은 주 지페야 고정선 제외 제월럼도 더 근도도 과제 아직게 상체 아니 니만 인간 로봇이다 다른 사변바야 아니 아직게 상야도 디갈래 아직게 상하도 과제 나다야도 슬레도라 디갈래 레레 아니 모춘 좀 게 디미 마동니 가주셔야지 미 마동 답을지 니도 두고 해주래 홀세는 저월럼도 벌써 강갈 나와서면 야야 아니 정말라 년동 시와들라 닝다가 두지나 아니 년동 못드니 싫어나 야 디니 파타 먼저 기고 다 아니 다 아웨가 제 아주 미망보지다 미구 다데 미기 파티 마치기래 안 디니 마뚱이 땡이 제요 아니 미신 나보게 디젤라 아니 정말라 미신 나보 야야 아니 정말라 년동 못드니 싫어나 아니 양교 때지 슈나 삼스로아 다기 ngazu moti bindu catholic kolange dagi te sisi cherwa an dide moti bindu catholic lai de ngazu gi ta mik na la ngazu di shuina di ngazu shakzi ro shora di te thakpu cha che ani kali kali mik na la ngazu lo ya le te ngal di sa ro an ngazu vision yo mik ki na push to ngazu mik ta ya de la kap kre an ko cher do na an ko di thakpu cha thokpu cha an de ne mik thoya de pe kange ti ro ani di insa ngazu kap da thula tak ji che ani ko dula de nga shakju che de pe khechim bure an di insa dan da ngazu momo ting do gala dango tes kange shorwa modi bindu tes thupu cha che ro thakpu cha che ani shakju sna khap mango chu othore an doctor khona ma thum ni doctor che ke tang che an din de gira adile sa ya complication duja den ma cha sigir da di insa ngazu kap la thula ngazu ge modi bindu du mindu ngazu mik ta che de pe khechim bure mik ta ji chu member che ra na za khari neshi khari tholi ne ngazu ge ngong le che de pe khechim bure ro na sa ne an kange shukshung bu te gi ro a thangbu den lan penjo kange yoyo baro na sa na ani ba den le ngazu mi mewa men
power lo da mi ja many kange thig re ta mi sangma single ta do kange de zula thin do re ro ta mi ja me ding al kange pe chhu stes ro din za kap de thul nga ju che na kange me ba chai ra na za gari thori ne re da an shak ju de dang ngo ju shak ju lan sarjiri lap sam ge mi sangma shi ro shak ju mi khon sam ge an nga ju ge se she che koran zo shak ju de chin ju res de shena che go ma res ro kama chu chongal chaya ji res lan sangma lo ani din za da nga zo sanel du super da koran zo ra chus lion foundation club di koran zo super ne gogap tende sangbo chi so sanel le de ngala di gogo changma leng go ro di so so khasa le de ngala an khashe ya meeting e me penjo kange mi meja me nga ro samne saja link ma ro an nga zo na sine mi ta khazul thi ore thi thu ma ro gari ne kange mangbo shuk chung bu cha de ngala so so sanel gogap tir le de ngala changma lo tak ji chero chera ne shi di chugo me ba mi chugo me ba da da sanel rembichen lig ro gari le 상말로 딱지 제가 쇼로 안 계란스 매 소소 하고바디 소소 모심 소소기 김제다 상말라 근데 두다 랍체 딱지 제 디베 개침버려 이 쉐인 토치낭你不出去挣一些，或者是我出发，台湾人个台湾过，对西当当路了，我的啦大的对西了。那上面的买点儿的，那地方是把你比了，你比上了，俺同志俩俺都大，俺你买了我做的，俺这里没去拿过朋友的了，没去拿过比的，现在干嘛着越那么大，落的这个带要么的，没去拿过朋友去了，你们还是中国人，我这里比些提升了。 Ya, ta de mi ki party chair sha nurse ki. Da nang lo lekin legi ta ang sho mo digiri sha. Ko ta ekdam active biana dikhi. yang pasar Ali duksa औषधि दिएको थियो नि होइन बुवा एकदम एक्टिभ खुसी भएर जानुभएको थियो होइन उता बुवा त खोलेपछि त फेरि लुडो सुरु हुने अब गीत आउँदैन आउँदैन तीस बुवा आइदिए मोदिगी 30 बुवा अन्त मे चम्मा त त्यही कालो चस्मा गोरा कालो कदम दे जिम्मेगारे बोले 15 मा महिनामा त्यो अहिले उता लाउनु पर्छ है अब त यहाँ सुते हैन औषधि अहिले सुरु गर्ने अहिले त्यहाँ चेक गर्नु मलाई चाहिँ या मोदिगी मिक्सन नाको खेन्स्यो 다 안직 따기를 자 암지기 따기를 났어 야 나한테 자 이렇게 좋아 아 왜 가르샤 땡큐 저 धेरै चिल्लायो अलिअलि चिलाउँछ त्यो कति 먼저现在是공기 때 모르면 이제 좀 Ali अब उसको धेरै हालेपछि चिलाउनु पर्छ कालो चस्मा है कालो चस्मा थाहा 예, 따오이가 괜찮다 미치 아 아마 야 마마 미치소 mama mixigenso de hecho signan de lo que sí tú a mamá la
다 디슈라 아친종 모친종 비샤 पहिला उतै हेरौँ न अरू चाहिँ हाम्रो हस्पिटल त्यसपछि क्याम्पको हेरौँ 야 모친종 기 파티 피쇼 짱 도세 다 주무시다 모친종 야 아직에 상한다 야 미신 나고 있고 야 가르쳐 나 뭐 천천데. 이거 뭐 천천다. 넥스트. 에이 디쇼. 아 지금 뭐 디쇼. 나도 이제 천천데. 야 뭐뭐 담지 배쇼 데데 어데 데데 동라 동 어데 에 디 드레싱 룸 데서 아니 OPT 파줄라레샤 정말시 아 믹체소 모딘 못 담딩게 야 몸던 딩다 야레 칼레 페 파 데데로 몸데 파 줄로라 데 야 다시다 도말라 마마 다 나는 고든 다 땡땡 레이 도 정말 나 알아리 도타요 미리 보는 냠냠도 소개 도셔 고아티고 소개 네 메스 잔다 메스 알리 알리 독도레시 뭐라고 이저 아비스가 지가 같이 가로 봐요 당우 나우 나세 지가 나야는 내가 컨트롤 지금 야 테러리지디 아네 야니 체니 체 토관니 체 닝게 깔라서 근데 앞에도 사는 난 잡다신나서 반대쪽으로 이랬는데 또 뛰면 도라 두부 동사 근데 그게 다 된다 제일 창마 뛰는 돌아 야 배워보자 야다 갈래비시 사파 야다 뽑이마 아버도 벌써 빠기고 있는 게 아니나? 아가 예. 얘도 빠기고 좀 어디를 잘해서. 이런 거요. 어디를? 아버 뭐 시켜요? 아기 चश्मा लगाउनु भयो डाक्टर भने नानी नै भन्नु ए 이게 기어 있는 봐. नहीं जो ऐसा दुख देना रे दुख देना नहीं मिला अस्ति हिजो त पुरै बाक्लो थियो नि त सेतो भएको थियो नि त आज सबै निस्क्यो 당공 까오 도두사 다 창마 마뛰라 창마 차두사 ल अहिले खुलेछ नि अनि अहिले 다 안에 भोज के गर्नुपर्छ तिनजना पानी नपारिदिनु कालो चस्मा लगाएर बस्नु पर्यो
थालपिठको त्यस्तो केही छैन न्युरिन अर्न हुनु भने हुन्छ बरु भारी कुरा गरौँ कुरा चाहिँ उचाल्नु 간데 도 뭐뭐 갈래 슈린 라시 Kalau jasma. Yalang. Aja. Mi inde ma mure marsa. Oh. Ya. Ya, sudah. लास्टमा राख्ने फर्स्ट पठाउनु पर्ने डर लाग्यो भने यो लास्टमा राख्ने नानी नखोलेसम्म अपरेसन हुन्न नि आमा हजुरको नानी तल औँसीले उठेको थिएन नानी खुलेको थिएन नि त हजुर होइन मैले माथि औँसी राखेको थिएँ कतिचोटि नानी खुल्यो भने राम्रो हुन्छ हजुर नानी खुलेन भने बाटो हुन्छ लास्टमा भएर रमाइलो भयो नि त आमालाई सबै देखियो होइन सबै देखि अपरेसन गर्यो साथीहरू निस्केको ठिक छ अब अर्को आँखा बनाउनु त डर लाग्दैन होला नि अब अर्को आँखा गर्नु पर्यो त डर लाग्दैन यस्तै त हो है हुसिहाल्दाखेरि अहिले भयो हस् थ्याङ्क यू सो मच 야, 당 아주 시작이다. 미 차상다. 미 디파티 비송. 다파 암지 초라. 암지 초라 제가. 알레 네 나올라. नमस्ते डॉक्टर ल ठिक छ राम्रो छ ल राम्रो ल औषधि लाउने ल 야, 쇼. 수레. 야, 오pen 만들. 가메 this. 야, 다 오pen 만들. 너 미셰피 오pen 마. 미셰피 샤무비. 미셰피 디고. 디낭도 샤무 나마. ल हेर राम्रो छ देखेको कस्तो राम्रो देखाएको छ 약보 통일이 했어. ठिक छ हिजो भन्दा देखाएको छ 당공내 다른 야 통해서 기 랑자레도 यो आँखा छोप्नु त 디믹디 यो चाहिँ हो अर्को गरेको 야 खोल्नु 믹당 यो खोल्नु यसले यो खोल्नु भन 디믹디 체다서 탱마지 어디 믹디 체다 어디 체다 믹체 야당 믹당 통고대 갈래갈래 야당 베티스 믹체스 당다 데스 간데도 이거 통하면도 धेरै राम्रो देख्दैन यो एकदम त्यो थियो कि म्याच्योर क्याट्रेक्ट थियो हजुर हैन हिजो त केही पनि नदेख्ने थियो अब औषधि लाउने हैन हजुर कहिले काहीँ त्यस्तोमा चाहिँ पछाडि रेटिनामा प्रब्लमहरू हुन सक्छ कि त्यस्तो अब धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएन भने एकचोटि आउनुपर्छ पछाडिको अब उपचारहरू पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ अपरेसन राम्रो छ एकदम राम्रो छ अपरेसन है 샤주페 아부차 숭사라 다단다 카사 아우페마기 미기 단다디 짱마 쇠차레사 다 보글라야 나올라 가리 끼엔세네 야 제마 탱마 질레고 케시기레사 어디라스 너 쇼 아우데사
자, 쇼쇼. 이 미시피. तपाईको छ नि यहाँ यस्तो हावा त्यसले गर्दा अलिकति हजुर अलिकति हावा हालेछ कि तपाईँको राम्रो नमस्या भनेर यसले गरेर यो एयर छ अलिकति एयर क्लियर भएपछि सफा हुन्छ है तपाईँ एकचोटि आउनुपर्छ फेरि अरूलाई चाहिँ ल्याउनु पर्दैन उहाँलाई चाहिँ वेडनेसडे एकचोटि ल्याउनु पर्छ है वेडनेसडे थिङमा चाहिँ किन ल्याउ रहेछ यहाँ 20 नम्बरमा लिएर आउने हो हुन्छ है मलाई आएर भेट्नु न वेडनेसडे हो कति टाइम कति 9 बजे अरू चाहिने सबै लिएर आउनु पर्दैन अरू एकदम ठिक छ उहाँको चाहिँ अलिकति गाह्रो खालको गाह्रो भयो नि हिजो त्यही पनि अहिले यो एयर छ कि यो छ नि एयर हाम्रो एयरले गरेर नदेखायो है अब एयर गएपछि कति देख्छ के छ त्यो औषधि के छ उहाँको औषधि अलिकति मिलाउनु पर्छ अनि एयर चाहिँ कस्तो आफै निस्किन्छ एक्चुअली बुधबार आउने अरू के गर्नु पर्यो भने सबै गर्नु पर्यो भने त्यही दिन salak pala tingma chi ngure sa ani di ming nang lo la tanda di lung ro ju re sa o di lung di khale khale kam gi ra ani songa go chu gi re sa फुल गरेको अपरेसन यो हेर्न खोल्नु आँखा खोल्नु मिक चेस्ट अनि ठिक छ राम्रो छ है औषधि लाउने औषधि है राम्रो छ अझ सफा हुन्छ तपाईँको एकदम मोटिभिट सबैको एकदम धेरै छ उहाँहरूको एकदम नेचुरल छ कि क्यारेक्टर त्यो बेलायमा गर्नुपर्छ तपाईँहरूको बेलायमा गर्नुपर्छ भने ठिक छ राम्रो छ है औषधि लाउने है हस् नमस्ते या दा सुचे तपाईँले चाहिँ भन्नु पऱ्यो कस्तो देख्छ भने अरूले नेपाली बुझ्नुहुन्छ कस्तो छ सफा छ सफा छ राम्रो छ एकदम राम्रो भएको छ है नमस्ते राम्रो भएको ल या दा समाचार ल अब हाम्रो सक्यो त सबै हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्ता 1 week है 1 month 1 week हो अनि 창말라 공감 상태스텔에 타탄다 아주 시작이다 미망라 아니 탄다 샤르치니 안지 코로나라래 अनि हजुरको शुभ नाम मेरो नाम चाहिँ डाक्टर इन्द्रराज वाइबा म चाहिँ एमडी अप्थेल्मोलोजिस्ट अनि मेरो चाहिँ यो चियर्स हस्पिटलमा यहाँ एज वेल मेरो अब अप्थेल्मोलोजीमा चाहिँ काम गर्न थालेको 6 वर्ष 6 इयर्स जति भयो अनि हजुर यस्तो व्यस्त भएको अवस्थामा पनि मैले अब यसो 5 मिनेट यसो टाइम दिनु भनेको अनि हजुरले मेन यो कुरा सोधौँ भनेको आज हाम्रो यता के अरे कम्युनिटीबाट आयो नि अनि यो जुन रोगको बारेमा केही बताइदिनु न अब
हजुर यो चाहिँ हाम्रो मोतीबिन्दु भन्छौँ होइन अब मोतीबिन्दु भनेको चाहिँ नर्मल हाम्रो ह्युमन लेन्स चाहिँ यो सिसा जस्तो क्रिस्टल भन्छ होइन क्रिस्टलाइन त्यस्तो क्लियर हुन्छ तर एजसँगै यो चाहिँ बिस्तारै धमिलो हुँदै जान्छ धमिलो हुँदै गएपछि बिरामीलाई पनि कम देख्ने होइन अब त्यसले गरेर धेरै अरू समस्याहरू आउने हुन्छ अब यो खास गरी त अहिले जुन हाम्रो बिरामीहरू यहाँ जुनबाट आउनु भएको छ सबै एजले गरेर नै मोतीबिन्दुहरू हुनुहुन्छ है अब यसको उपचार भनेको चाहिँ हामीले अब यसलाई अपरेसन गरेर अब जुन मोतीबिन्दु लागेको लेन्स छ त्यसलाई अपरेसन सानो पाल बनाएर अहिले गर्ने जुन अपरेसन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फेको इमल्सिफिकेसन भन्छौँ त्यो प्रविधिबाट हामीले त्यसलाई लेन्सलाई निकालेर अर्को फोल्डेबल लेन्स हालेर अहिले त्यही नै अपरेसन गरेको अहिले चाहिँ हस् अनि यो जुन हाम्रो यता हुन चाहिँ उता हाम्रो रेजिस्टर हुँदाखेरि त्यहाँ क्याम्पिङ हुँदाखेरि 12जना थियो है 12जनामा कुनै चाहिँ अब 9जना चाहिँ आएछ अनि कतिजना चाहिँ 9, 10, 11, 12 3जना आएको छैन नि अनि उनीहरू चाहिँ फेरि यो अपरेसन त्यो त्यस्तो हुन्छ भने एकदम डराए जस्तो छ कि पुरै यो के अरे के भन्छ यो काट्ने छिलाउने त्यस्तोलाई टानेर के अब उनीहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ हजुरले अब यस्तो अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अहिले नयाँ टेक्नोलोजीहरू सबै डेभलप हुँदा होइन अहिले चाहिँ एकदमै सेफ छ होइन अब सर्जरी हो कम्प्लिकेसन हुन्छ होइन भने जस्तो आउटकम अब फर्स्ट डेमै नआए पनि अब हामीले सक्दो चाहिँ त्यो सर्जरी अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरै नै सेफ छ त्यो हामीले अब केही गरी कम्प्लिकेसन भयो भने त्यसलाई अब सरल हिसाबले म्यानेजहरू गर्न सक्छौँ होइन त्यो राम्रो प्रविधिहरू विकास भइसकेको छ त्यसमा चाहिँ आतिनुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन अहिलेको टाइममा चाहिँ अनि हजुर अन्तिममा चाहिँ प्रश्न चाहिँ अब हाम्रो आजकल अब स्मार्ट हुँदैछ जे चिज भयो नि अनि मान्छेहरू अब स्मार्ट भएपछि अब मोबाइलहरू प्रायः स्क्रिन देखिरहेको हुन्छ नि अनि यो मोबाइल हेरिरहेको हुँदा अब बच्चाहरू त प्रायः त्यो गेम खेल्ने त्यो स्क्रिनमा के युट्युबहरू हेर्ने हुन्छ नि त्यस्तो पछि के इफेक्टहरू अनि के अरे त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले अब यो स्क्रिन टाइमले चाहिँ साधारणतः के हुन्छ भने तपाईँको हामीले ड्राई आइज भन्छौँ होइन कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम होइन भन्ने हामीले सुनि पनि रहेछौँ मेन गराउने चाहिँ ड्राई आइज नै हो होइन अब यो ड्राई आई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नर्मल्ली हाम्रो ब्लिङ्क जुन हामी आँखा झिमझिम गर्छौँ नि हाम्रो ब्लिङ्क रेट चाहिँ 15 देखि 16 होइन 15 to 16 टाइम हुन्छ तर जब हामी यो स्क्रिनहरू चलाउँछ हाम्रो ब्लिङ्क रेट अटोमेटिकली घटेर जान्छ होइन त्यसले कारणले गरेर चाहिँ आँखामा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ भने एउटा थिन लेयरको टियर फिल्म भन्छ हामीले है त्यसले चाहिँ हाम्रो आँखाको सर्फेसलाई चाहिँ ढाकिरहेको हुन्छ जब यो अब हाम्रो यो लामो समयसम्म आँखा एक्सपोज हुन्छ ब्लिङ्क रेट कम हुन्छ त्यसले गरेर चाहिँ आँखा सुक्खाउने होइन त्यसपछि ड्राई आइजको सिम्टम्सहरू त्यसपछि सुरु हुन थाल्छ त्यस्तै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो टाउको दुख्ने आँखा पोल्ने आँसु आउने आँखा रातो हुने अब धेरै सिभियर केसमा आँखामा घाउने हुने होइन घाउने पछि गएर इन्फेक्सनहरू भएर आँखै बिग्रिने त्यस्तोसम्म पनि हुनसक्छ है मेनली चाहिँ त्यसले गरेर ड्राई आई नै हो हुने चाहिँ अनि अब लास्ट अब हजुरले एकदमै महत्त्वपूर्ण भन्नु मान्छेले एकदमै आफ्नो आयको लागि चाहिँ के गर्दा राम्रो होला अब हजुरको सुझाव लास्टमा चाहिँ अब आँखाको लागि अब आई हेल्थको लागि राम्रो हुनको लागि त मेन त एकचोटि गएर सबैले आँखा जाँच गर्नै पर्छ होइन अब हामीले जुन आँखा जाँचहरू हस्पिटलहरूमा गर्छौँ है युजली एकदम कम्प्रिहेन्सिभ हुन्छ अब कतिवटा आँखाको रोगहरू यस्तो हुन्छ कि तपाईँलाई बाहिरबाट हेर्दा नर्मल लाग्छ तर भित्रभित्र तपाईँको बिस्तारै त्यो नबन्ने हिसाबले तपाईँको बिग्रिँदै गएको हुन्छ होइन अब त्यस्तै अहिलेको सुगर के भन्छ डायबिटिज छ होइन हाइपरटेन्सन छ अहिलेको अब यो उसमा एकदमै धेरै छ त्यसले पनि आँखालाई थाहा नहुने आफूलाई थाहा नहुने तर बिस्तारै बिस्तारै त्यसले गरेर आँखा ड्यामेज गरेर हुन्छ होइन बेलायमा उपचार गरेन भने मान्छे अन्धो पनि लास्टमा गएर होइन आँखाको भिजनै फेरि फर्केर नआउने त्यहाँसम्म पनि पुग्छ अर्को डरलाग्दो रोग भनेको जलबिन्दु भन्ने रोग हो होइन जलबिन्दुमा पनि अब त्यसमा नि धेरै किसिमको हुन्छ होइन अब कुनै किसिमको जलबिन्दुमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि बाहिरबाट तपाईँको नर्मलै देखिन्छ सिम्टम पनि हुँदैन तर पेसेन्टको भिजन चाहिँ एकदमै धेरै ड्यामेज भइसकेको हुन्छ जुन चाहिँ रिभर्सिबल छैन जुन चाहिँ फेरि फर्केर आउँदैन त्यही भएर एकचोटि आँखा जाँच चाहिँ सबैले गएर सानैदेखि अब बच्चाको कुरा गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ बच्चाको पावरहरू धेरै लागिरहेको हुन्छ होइन अब
बेलायमा उपचार गरेन भने पछि गएर त्यो आँखाको दृष्टि राम्रोसँग विकास नहुने होइन त्यसले गरेर आँखाको जति भिजन आउनुपर्ने नर्मल भिजन डेभलपमेन्ट नहुने होइन त्यसले गरेर हामीले अल्छी आँखा भन्छ एम्ब्लाइपिया भन्छौँ त्योसम्मको रोगहरू हुनसक्छ होइन अब बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकचोटि गएर होइन आँखा चेकअप एकचोटि कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाले सबै चेकअप गर्दाखेरि चाहिँ आँखा स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ अब लास्टमा चाहिँ हजुरले फेरि एकदमै टाइम लिए होइन म आफै एउटा चस्मा लगाइरहेको छु होइन अब प्रायः चस्मा लाउने मान्छेहरू धेरै छ होइन अनि उनीहरूले चाहिँ अब म्याक्सिमम् अब कति हामीले चेकअप चाहिँ कतिमा आइराख्नुपर्छ अब चस्मा पनि तपाईँको यस्तो हुन्छ अब युजली थोरै पावर हुनेहरूको होइन हामीले त्यस्तो आत्तिनुपर्ने हुँदैन होइन यसमा पनि अब कुन चाहिँ भिजन थ्रेटनिङ होइन कुन चाहिँले चाहिँ पछि लङ टर्ममा इफेक्ट गर्छ त्यसमा भर पर्ने हो अब जस्तै नर्मल मान्छे चस्मा ठिकै पावरकोले चाहिँ छ महिना वर्ष दिनमा देखाउँदा नि फरक पर्दैन होइन तर एकदम हाई पावर जस्तै कसैको -6 होला 8 होला 10 होला 12 24सम्म पनि हुनसक्छ होइन यस्तो बिरामीहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँको डेन्जर साइन्सहरू पनि हुन्छ होइन आँखाको पावर धेरै भएपछि युजली आँखाको साइज पनि ठुलो हुन्छ होइन अब आँखाभित्रको तपाईँको न्युरल लेयर रेटिना होइन अब भित्रको तहलाई चाहिँ रेटिना भन्छौँ अब आँखा ठुलो भएपछि रेटिना चाहिँ फेरि एकचोटि बढेपछि बढ्दैन जन्मेपछि होइन त्यही भएर पछि गएर त्यो रेटिना तन्किने च्यात्तिने होइन त्यसैमा गएर पछि ठुलै समस्या आँखै नदेख्न सक्नेसम्म ठुलै अपरेसन गर्नुपर्ने स्टेजसम्म पुग्ने होइन त्यस्तो पनि हुनसक्छ त्यही भएर त्यस्तो बिरामीले चाहिँ रुटिनली फलोअप गर्नु पऱ्यो होइन चस्मा लाउने स्पेसली चस्मा लाउने केसमा चाहिँ 6 महिनामा धेरै पावर छ भने आँखाको नानीहरू फुलाएर डाइलेट गरेर रेटिना कस्तो छ च्यातिन लागेको छ कि छैन होइन त्यस्तोहरू सबै जाँच गर्नुपर्छ उहाँहरूले चाहिँ स्पेसली 6 मन्थ्समा चाहिँ देखाउनै पर्छ तर नर्मली थोरै पावर छ भने त वर्ष दिनमा चेक गरेर फरक पर्दैन हस् त अनि हजुरले थोरै समय दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ए हस् थ्याङ्क यू मैले पनि अब तपाईँहरूलाई होइन यहाँ धेरै आनीहरू हुनुहुन्छ क्यारे आनीहरूको सेवा गर्न पाएँ है त्यसको लागि मलाई नै खुसी लागेको छ अनि उहाँ आनीहरूको चाहिँ के रहेछ भने अब धेरैको एकदमै म्याच्योर क्याट्र्याक्ट थियो क्या भनेको चाहिँ तपाईँको मोतीबिन्दुको पनि स्टेज हुन्छ अब यो के स्टार्टिङ स्टेज र तपाईँको लास्टको उसको स्टेज तपाईँको उहाँहरूको चाहिँ एकदमै म्याच्योर्ड क्याट्र्याक्टहरू थियो होइन त्यस्तोमा अपरेसन गर्न पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन त्यही पनि सबैको राम्रो भएको छ खुसी लागेको छ सबै आनीहरूको राम्रो अझै अब यो भिजनहरू अझ होइन नहुनलाई चाहिँ बेलायमा अपरेसन गर्नु पऱ्यो उपचार गर्नु पऱ्यो बाँकी आनीहरू को हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले नि बेलायमा सर्जरीहरू गराउँदा राम्रो है त हस् Yeah, that's how much fish you. Yeah, that red that someone now. Dini. Yeah. Dini tu. 예, 농라도. 어. 이 강치네디, 민간 태바 지내야잖아디. 내가 랑나야디. 진짜야, 진짜. 짠디디.
야야야 저.我当时看不呢。那大米肉，你看大米肉。 ए मोटा देर में लिख रहे सर टेवा तंग ना 哦呀，哎呀，也在聊呢。一直现在在说吃啥子干了啥？我上这个都是干的干净。 या भाप टेवा चिपा ओ दी ना 아니 이제 뭐 어느 게 거야 다 조금 원도 좋아요. 방에 가고 왜 잡았지?